Kinoelam keseng kongres hakakat terik rumpang, kilahyal jurip ya kejingking umyam ke badang ya syai-syai kejing maraman, bat kilapan snow badan kam ban yo ada kawe kalinti, ban kam su kayai kayeng upat ba. Hakani kejing jurip layadon lang unoelam kaliang persya uba Roni V. Lingdo, u saleng e sangma uba Charles Marngar, u Dr. Celestin Lingdo, bat uba Gabriel Waklang, ki engineer na katanat PWD Roads, bat jong katanat MEECL. Uba Roni V. Lingdo ulaong baka jing jurip ya ka jing tray ya ka jing king umyam kalong hadian bala ut lanam ki paiba ki bala syakta da ki bun kenta na ka jing dheng kali. Nakaliang superintendent engineer katanat PWD National Highways ula pentip bakala sedang ya ka jing jurip ya ki surok ban penyaso ya ka East Khasi Hills bat ka Ribhoy bat Shen on pa ya ka Kaipot sya ka Sorkar. Ulaya tu bayang mentah ki don lai teli ki surok ki balak ban yaj ban pelaj na kajing sakut kali, kawai na ding pasok kawai na mau siat khanam, bat na kebenta ki kali ki bawan na katany West Khasi Hills, kin mi Sharibhoy. Hadin bangi asngau kajing baki ki pajba ki kendo na do ba ka misial ka le ikne ka jing maramot ikne ka dam. Kalau bu jingnya ki pajba ki balai bawan berpenukam ikne ka surok, bateng-teng da ki kenta ki sakut po surok. Tadi nang tangi lah kerpat ia ki engineer na po MCL ki engineer na po PWD kumno bania wengi kini kecing baki kendo ki pajba tingi sngau tenat bana kaliang ka PWD ru peleng ki klem song that kila nang wat kilat kelenti kumno ban yo na kui kelenti bat ki MCL ru ki la ya treshitom he tementak silong kecing kerpat jongi bakin penkloy kini kakam kaba nueng kini kecing kaba sipor bat banweng lenter senontat. Kemudian don kam ban repair ya kadam, nim don kam show ban khang ya ki surok begini ki pajba namar ki don ki brio ki bahab ya be por bahab le jingle ya be flight ya be train ya be ki interview kabu chinge wat kini ki officer ki ong nilai kedu chinge namar teng teng bang hab le jingle ni sakut ki kenta pa surok te kata ka jing thu bang iwan mangi hangne tengi snow ki chinge pajba mdai bang im don ki jing snow ni snow ka de kata ka da bang iwan hangne bat ngi snow kemen ba ki try cakar ki don lang ne tengah kerpat ya kiru lada ka don kam caka bakin ais ngobha pangin ya bit ya piang katkum ke jing thu ki engineer ki biang mo tengi kermen hi bakane ka jing pelut pisah ka Sorkar kan penjalan ya kane ka ngam ke jing mo jong kane ka dam ka lifespan jong kane ka dam ki ong ko arpsan snem ko mo jaka bangin pelut ki 1000 crore tang ini 100 crore ngilala ban yo ke jing matoi katkum ka jing ong ki engineer na po MCL sau pupra crore kamde tang ya kane kadai nam ta stage 1 stage 2 stage 3 ma kadai ki surok kadai ki IV kadai ki infrastructure ha kumbala batai basimle additional C ma te kadai ya kita ru tengah ngau ka biang hi namar intake kids ma ka namar lada kane ka klem kemudian ki 1000 crore don kamban bisna te ban menta ban le kini ki hydro power project ru ka chimchinge namar bania jaka ka stom ha tengah tharangi hap penjalan ke jing im jong ne gadam ba kini ok jung montoi ke boarding electric ha ke juk por kali kawan kan sup iwan mentangi ya nang tei kadon ke surok ke ba ladon lupa nang ni tingi poyang ni hatam nang tei ban cross shani shliang gani ke factory si kilometer tikum ta ngi perkhat ba ya kani kamat ngin persngo ban ngi keren ba ke Sorkar ngini keren ba ke Sorkar nak menta ban wengi gani ke jing ya telada ke Sorkar kamut ban le ikani ngiu i bakanam don jinge bala kumno ru lada ka ki pelut bon ka por ban snai nu surok ni RTO le se ila ban pendep nu surok te ke jingking katai baki repair menta renovation retrofitting ye ke jingking kan simpor so ba sau banai san banai te hangta ngila soft ye ka problem jong ki pai ba kata ka dei ka ba ngida kwa ya te ke jingking ngumala keren mane na kaliang ki engineer jong ki la batai bakalong kum tu kadang ya syakmat ru jing trai ndai menyi menta long nak liang jongi sashimi ni kamban keren ke Sorkar benweng jing pai ba da ke bangi wan ya nang ni tenang ni kan mi factory kan mi sete sejrong sha nengdam sete hang tu bodon ke ding jeri ke hang tu kan mi ke Sorok tingi perkhat ba kata kan dei ka best solution bangin sim nak liang jongi kanang men khamsai kendian suban rap ya kata kan ila target bangin pendap ha naduk menta under 4 months bat ki work sebangi le hang tu kadai ka drilling ladap drilling ngin sale ki
crowding, cement crowd. Dan select ki post crowd hall ban test lada kalak biang gitu ki drilling ki bangila le mo. Di luar kata hang turu kan sadon sagwe ka extra package we cut ka package 3 ya ka bangin sapan bahai kan ni ka dam top mo. Actually kalau don ka plan bangin le daga black top but recently we have changed. We want to do in a better way in which the proposal ka company kadang pha mo. Nang ta ka perfect wall fili ayat mene kita kelak jot kelak arpai kita ngin sapan bahano tak bangi dahalai thamai. Hoi kajing maramot kajing king hi kayat ka way ka package kata kalong ban maramot shwa ya kanika ki biring pi de village kita ki biring ki rural biring ki banana do commission adu 1965 college fund it ranges from 25 to 35 at the maximum te kita ngidang up na government lendo ka ipor ngi ban khang kat tu kan ipor like kenta nang tangi sasya ikalirit up to prakanta nang ta hadin kino benta baniat pat ki kali kumut kan simpor ko prakandais ngi kat kum ka you ka life fund juga kan increase kuma arsan sname den re ya ka jingking hi kadai ta kibring nam ta retrofitting kadang don ka estimate tabang isyam baka ba kile na IT kalong abit na high side kita kontak ki farm rina farm mo te wat sutu baklaw ka dam referring kaya laga jong ka jingking kaya laga jong kam dei baya hai ki jo mo package iya kani ka surok na kaliang ka office piludi ginang pak jurep yaki bandang ya thau ya wo te katno kalenter kaya lamba ka jaka jong no tingin ni pelum lang kini baro ki jing wat jing tip jongi tingin sa report to government. At present we have identified some exit routes from Shillong going to Guwahati. One is via Shillong Ding Pasor Road. One is via this Mausiat Khanam Road. Then there's another route from Maumaram coming out in UCC College. Then for people from the west, they can access that route from Mairang towards Rani Bari. These are the routes to exit Shillong.